Hakakadar tarik jemang Arhajar Arpun Rio ke FKGGP Sengkemia hapo Jinglam Assistant Secretary uba Regional Thaba. Rengkat bat ke FKGGP Seora Circle hapo Jinglam Presiden uba Carlos Karmi. Kilalit menikendo yu Chief Executive Member ke KHADC uba Winston Tony Lingdo. Kini kejing kendo kalong ban penpau kejing Sokia halo kejing jelai ki agensi Nashabar ke beyok ban penterikam hapo kejelam Megalaya. Wan lagi babon kita jela kila sedang ban penyat yakum kini kejat kam. Uba Regional Thaba ulapan pau bagajing temu jong keseng kalong pentip ikrukam trading license syagini ki agensi ki mana Shabar. Hagini kejing ekran Chief Executive Member ulapan syai bakadau kuwa penlong yaka District Council ban trading license syagini ki agensi. Kini namar babonik agensi jong trajela kim jeshim bentah ki tender kebal-pelat di sarkar pedeng ni dek company kepada Shabar. Nalur kani ke FKGGP Seora Circle kalau ujor ru halo ke jingrung jogi truk kepada nek registration number na Shabar kumna Assam, Nagaland, West Bengal, Bandung Cikithan Majai. Ban kit motion bat kiwe-kiwe kimar. Kani kalau penlong ye try jela kepada truk mensengu bitar namar ki kali jongki ki hak ban sange Islam ban penthamai ki kot gisla kat kum kaahan. Kad bagi kali na Shabar ki yo ban yat lat luoj. Chief Executive Member ulapan syai halor kani kebenta baka KHADC kamla ban khanglat ikini kali namar giwan lengba ka RTO na Shabar. Ndre ulakan tu keseng manda ekran baka tenat transport ban pit benia agi permit ban khanglat iki la dan kalan. Na kalian keseng kalakan turu Chief Executive Member babarok ki bawan kamai netre hapa uput usam ke District Council ki dibandan ya ka trading license ke babiang. Jing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki balaba agaba ngi baka jing expert ya kini ki security agency firm ki balaba agaba ki bun bagi pun sama jing ki laut nam namar ba jing si ki jong ki bateka ikaba ki put maki ba hakari kini department kolong ka ba aga department kolong ba he aga di private ne aga di public sector de hanga shem ba adin mi lakso show CM hapai de gani dan kalian ngejogi ang namar ba ibut pat kini ki di local kijongi di bawah cepat speed ya kini ki tanda di bawah nako ki central government nakata-kata kubu kucing ya ki nomor ba la syamba man bagi check kini ki tanda ni baka jam ilaka kini ki local security agency kim syamala ban participate ani kim syamala ban konvert agri ban ya hak kata tanda ke tina kata-kata ngi ke nakasengi wan pesko bangun long kejak awareness na pesko kini ki security agency ki bedan ako shulong ya ke bahti la seng hi daki pardok perstam jini ba soba bagi participate ya kini ki tanda tiba wan namba ka central government kang bangin la ban te nakam yang ada kejuan dengan security agency kalaba des koiru ba laba kikut ikiredu long happy banya long akbar bat kini ki banabar tang ba ini ki security agency ki ba nabar ki domla ban yo itu listen tang ba ki domla ban participate ako ki jing hakini ki state jongi ke di lada pimenta di persyang ban langin thanglat din ba kan ka district council tu o ka semjike namar ba ki local jongi ki participate ya kita tanda ke bawan ko central government di hakini kinjat sengi bala ya dilayo ka jing ujor lagi parodok persnam ke bedon nanti pemujai biya le kam kai pedang kam tamaka kam kai motion Bangladesh akaba namar kumbangi yui kumbangi tiap iba kini kenjak sengi beladap na kalian jok upload kalau penmi kategori ko dar kaba pang barok kai kali kamai ke diban yang dekat up to date nadu ka permit nadu ka fitness berkan tata di hadian bakakut kalau penmi ya kategori dar di kini kali barok kai bomdan ikat Islam barok kai layak no barok kumbakalong hadu mentahi kalong naik pesan-pesan mati kali kian kibadai jongki pardo persnam ni di banyo ban khai biang sasian ni haban pendiang ikut Islam di hoi le sina kalian jong kaseng jongi mdan ai ban persa abia ta di barok ki pardo persnam jongi ki habaki fun ki pentib ini ro kila pentib ba barok ki lele ikut Islam ban pendiang ikut Islam regai ka ba pelong pada ini banwan sani banwan banya keran banya kendo yang Islam kalong ba kini ki kenjat sengi hadian balawan kata kodar ki kali na po Asam ki S ki NL ki WB ki 1 mentah po majai banwan ban kamai ti na kalian ki nok sok nang tiro ki nong kai nang tiro po majai ki pentip ini ba kini ki kali ro undi bora ki kasi ki wara hida ki wai pat ki mo ki barjela
yakini ki kali ban khayi hangke kumar ba manta kumakalong hapo majai ki kali ki dan tangat tu kan kali ki ba khayi hapo majai Dede na kata-kata kawai ka kali kayo like trip so trip. Dede na kata-kata ngingiwan sani ban pensngo ECM ban hakabiaday bat ka trading license. Bakini ki kali ki de bandan ki trading license. Ki babiang kanang balada na kaliang sang jongi kin lek bansak iki inlek bansak iki ni ki kali lada kim dan ki trading license kabumbut kinwan sani ban le ki trading license. Tingale kran isai be ECM ru be indai ban ay ki ni ki trading license lada ki wan sani. Dei ladang ilek yang ting isak ladang ipen sange aki ladaki wan sani kiyo takam dan cumat kata karkom kata kejengian dan ti kejengi dan nakaliang jeng isiam ri la pensai ong ba yaki kini ki kali ki bawana bahar kum ki AS ki NL bat kiwe ki badai na ka RTO ka bana sabar I imdan kanu kalenti ke ba nong bat khanglat yaki bakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jong ki ka kamiadan je dei ai ba kali ka nang ni ka office ni te yong ba yakini ki kali te in habban in yakran yaki board jong ki jokum jong transport department ka badan hani ka jela ka tani ba kan hab ban pek kami benya yakini ki bakum kini kali laki dan yang kata ka permit ka basya yaki baken rung kom sabardar kuntak ter nomor kumbala yakran hantai kalong ba wat ki bos ki bawan na asam ki hab banyang no tahani kimla ban ong bandung sekendong serat maka permit jong ki kamsya benya kuntak di nakaliang congi to nilai karan badi ba I hakabiaday pa dia bakini ki kali ki badai jong ki try ki badai nakani ka jala congi ba ki RC jong ki pede ki de da ka kacang jong ki non tribal di hakabiaday ba kani ilakular baya ki gini ki kali ti inom ai trading license lada nakaliang congi kisang ngila syak yaki lani ki pensange yaki lada kimdan ka trading di nakaliang congi ilakular ba in fact nakani ka tayo wan lada ila ban penbek ya ka bakuk kata Tiga kabiaday pat kiway kimat isu ki bangilia submit lang man takasi kina kadang cogi 8 por nangi ang bahadu kana yaw yai in submit ya kiway pat kimat kiba kung biaday pat kiway terdeng lisan haki dukan bani ki bat kiway pat kibenta kina kadang jong bangilia karan ya tay sani bah nakaliang jong I ang balada insa syak nanta lada kaladan katuka adar makadan ka adar nakaput kaba lakhang banbu ikatuka non tribal tiat po macai baju syak iki kali iki por balalai ti lada iong balada kakut kalasya insabu biang ya kanika tribal syakiat ban syak biang ya kali kanang bakan yarap kumloban khangla kita kali kiba dei tak chung kiba jela